अहानबदा मरोइबा पाउ कांग्रेस पार्टी ने इंडिया पुंबदा सथगदबा वोट चोर गति चोर रैली मणिपुर दसु पांगथोखरे मियाम ने यादबदगी वोट पिरक्तबा करिसु कायदे बीजेपी ने हुरालगा काबदी यारोय हायना सप्तागिरीना फोंदोखरे वोट खक्ता नतना बीजेपी ना हुरानदबा करी लेरी हायना ओ जोइना फोंदोरबे एमयू द नुमित निनी सथगदबा नेशनल सेमिनार हौदोखरे एनआई स्टाफ फ्री मूवमेंट याहंदबसी मियाम गी हक मतपनि हायना एमपी बिमल अकुइजमना फोंदोरबे रिम्स डेंटल कॉलेज ना बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड फंगलगे सिक्योरिटी फोर्स ना सिंगदगी यूएस ना साबा M16 राइफल यावना खुलाई के अमरुम फागथ्रे PHAL मियाम गी एकनबनी पुन्ना थेंगनमिनबा मतम ओइरे हायना KCP ताइबंगानबा ग्रुप ना फोंदोरगले मियाम गे चुम्बु वारेप मिफम पांगथोकनी हायरे हॉस्टल दगी पैरामिलिटरी फोर्सिंग लौथोक्ट्रबदी अकनबा खोंजंग सांगसिलगनी हायना TYCM ना फोंदोरगले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग निंखाबगी फिबब लेरे हायना महैरुसिंगना फोंदोखरे अमदी UPF के कुंतरे सुबा मपोकुमन पांगथोखरे तोखाइबा लेंगाक पिथोख्रबरा हाइबगी सिंगनबा फावरे हायना UPF ना हाइख्रे खुरमजरे मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मीडियम ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंबु पुष्परानी लाइश्रोमना तरामना उसरी मरोइबा पाउसिंग सदोकना पिजरी कांग्रेस पार्टी ना काफम थोकपा मफम कयादा बीजेपी ने वोट हुरालगा काखिबा थौदोकी मायोक्ता इंडिया पुंबदा वोट चोर गति चोरगी रैली सथखिबनी मियामना यादबदगी वोट पिरक्तबा ओइरबदी करिसु कायदे अदुबो बीजेपी ने वोट हुरालगा काबदी यारोय हायना उड़ीसा की लोकसभा की MP ओइबा खक्ता नतना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC के मणिपुर की इंचार्ज ओइरिबा सप्तगिरी शंकर उलाकाना फोंदोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना सिंधुना पैलेस कंपाउंड लाइबा सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोखिबा वोट चोर गति चोर हाइबा स्टेट लेवल रैली दा चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबा सप्तगिरी शंकर उलाकाना मखाताना हाई कुमजा लिसिंग अनि कुनमरी दा पांगथोखिबा इलेक्शन दा पार्टी असना मियाम गी अपुनबा अमा सागनबा कन्ना होनाख्रबसु माइथी हौकिबा अदुदगी हौना पार्टी असने इलेक्शन प्रोसेस दा सिंगनबा लेरकपदगे थिजिनबा हौरखिबनी लेबा असिगी तोंगान तोंगान बे स्टेट खरा दा इमुंग अमादा वोटर हुम्बुद्रा मरिफु पानसिलंबा यावना मियोय अमना हंजिनबा वोटर ओइरंबा अमदि नियम कायना चनखिबा वोटर लिसिंग कया थेंगनखे असिगुंबा बीजेपी लेंगासना सथकिबा कांगलोन कायबा थबक सिंग असि मियाम हुपना खंगहननबा पार्टी असिना लेबाक सिनबा थुंगना वोट चोर गति चोर गे रैली असि सिनखिबनी स्टेट असिदा मियोय लिसिंग क्याना अवाबा तादुना लेफम साफम खंगदना सही अनि हेना लेरबा फावबा ngasi फावबा तुमिना लेसिलिबा खक नतना बीजेपी ना मेजॉरिटी फंगदुना लेरबसु प्रेसिडेंट रूल थमजिनदुना थमलिबासी अथुबा मतमदा फ्रेश इलेक्शन पांगथोक्तुना लमदम असि लेरिबा इशूसिंग असिबो लोइसिनबा ngamgadaba miyamgi lengak ama miyamda khalhangadabani haibanu chingba wafam kayasu phongdokhe amaromda thorom asida saru yakiba CLP leader oibo binhai vote huranduna election da mai pakrabasing pham thadu u haina pangthoklibasi india ge lejariba constitution asibu khongoina bakhak natana leiba asida dictatorship ki lengak ama semnaba hotnariba asidagi kanna bakhongthang amani हौजिक लेरिबा लेंगासना कॉन्स्टिट्यूशन असिबो मथक मखा ओंथोक्तुना सेमदोकनबा कन्ना होनरकलिबा सिदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा कांगलोनसिंग ngakna चटलिब्रा हाइबदो थिजिनदुना लाखे मसिदा नतनु चीफ इलेक्शन ऑफिसर खनबा मतमदा प्राइम मिनिस्टर ओपोजिशन की लीडर अमदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस यारबा मतमदा खनगदबनी हाइबगी इंस्ट्रक्शन लेरबसु हौजिकती चीफ जस्टिस लौथोक्तुना मदुगी महुत्ता यूनियन मिनिस्टर अमना ओइहंदुना चीफ इलेक्शन ऑफिसर खनबगी थबक सथरी असुमना लेबासी ngakani haina leiriba lengaklongi thabak singbo lana lamjingduna leire asumna makha tana sathaba tarabadi Indian democracy asigi maraiba kari oirakani haiba ngamdana leiri haike
Nakal amaromda thawramasi maruoiba mithung oina saru yakiba veteran politician o join hai BJP da sei bai se san apumbada chaina phubaga pangkhakni sei pai riba makhata ba pau taminase sei pai bai su namthiba mayam su namthibani BJP na vote khakta natana huran da ba kari leiri bage lambi thong dagi hauraga India ki constitution phawba huran khrabani mahang makha tana hai India ki Prime Minister Narendra Modi na Operation Sindur mai pakre hai na phongdoki adubu ikui kuidana gwal tabida Manipur gi khauri chalam metlam ki Operation Sindur gi chap saba wahan thok karino Manipur dadi Operation Sindur asi Operation Aber oina ole masida sunatana Manipur da chahi ahum mai sakliba mayam kham thengna wanariba sida Prime Minister na lakani lakloi haibagi wa khanaraga leire Modi su lakhidre moida su lakhidre ata su lakhidre BJP na hu daba karibu leiri bage constitution su hu khre vote huba khakta natana nupi phawa hu khigadra haina pakhatle matam amada nongthombam birena chief minister oiringai matamda Manipur si sanali pak onthokani haiki adubu hojiti ku leibak oina onthokle matam adu da BJP gi MLA kuntragani thoi mai paki sana kuntragani thoi bu sogatpa lupa MLA kharasu yausinki makhoi khara adugi lengak adunani ngasi Manipur da khuntakli basri masigi responsible BJP na karigi oiroi maram asinani Narendra Modi na ikai manbadagi Manipur da lakpa ngamdribani haiki ngarang pangthokiba rally asida AICC gi Manipur in charge yauna secretary Christopher Tilak CLP leader o Ibobi MPCC ki president ke Mega Sandra CWC member ge khangam veteran politician o Joy amadi Congress party gi lusingpa kaya ga loinana lamdam asigi tongan tongan ba mafam kaya dagi lakpa miyamna saru yakhi Furuk masen khanabagi mingdam National Highway da free movement yahandana thamba haibasi constitution apiba miyam gi hak matpani Manipur gi irang loisinna ba union lengak na sabsaba thorang paikhat pham thoi haina Inner Manipur gi Lok Sabha MP Dr Bimol Akwezamna phongdokre Manipur University gi Southeast Asian Studies Department na MU gi College Development Council Kha Manipur College Kaksing amasung Kamakhya Pemdon College Yang Thanga Punna Khusam Naduna MU GBC Court Holder Security Trade and Development Reimagining Indo-Myanmar Trade Amidst Regional Conflicts Haibasida Numinini Subna Sathagadaba National Seminar Haldokpi Tharamga Mari Lenana Wafamasi Mahang Phongdokibane Seminar Haldokpi Athoiba Mithunglen oina saru yakiba MP Dr Bimol na hai leiba asigi citizen amana masama ki leibak manung asimaktada mayum makai thadoktuna lanjenaraga ngasi phawba masagi mayum inkolda hanjinba ngamhandaba haibasi wahan thok yautaba amani Manipur gi irang asida miyoi kaya saitheng mayok naduna mayum makai thadoklaga lanjenaduna relief camp ta sangjafam lautuna leidi adubu mari leina balenga ki maikedagi internally displaced persons IDP sing masagi mafamda hanjil hananabi khongthang ama oina hangdokliba relief camp sing tha taru ki manungda lonsilagani haiba wafam thamlakhibasu leikre masidanatana masagi mafamda hanjinba ngamdaba IDP singna atopa mafam singani haiba wafam su thamkhiba leiki relief camp Lonsinduna IDP sing masagi mafam da hanjil hanana bathorang paikhat kani haiba wafam asi mapung phana thabakta onthok labadi yamna mak afaba khongthangni adubu Manipur gi susina thaiduna thamnana bagi damak relief camp sing lonsina bathorang paikhalak po iram labadi awaba mayok nari bested asigi miyam gi laibak thiningai oigani haiba wafam su mahakna phongdokhi Ministry of Health and Family Welfare Government of Indiana kumjali sing ani kulumdoi da hawdoki be award scheme gi matungina World
Oral Health Day 2025 ka mari leinana pangthokpa nationwide competition singda kumja lising ani kulhumdoi diki hongna kumja lising ani kunmanga fawba thangna chahi ahum nation ki thakta award phanglakre RIMS Dental College na World Oral Health Day ka mari leinana Consistence Best Performer Award lising ani kulhumdoi lising ani kunmari amadi lising ani kunmanga phangkhre loinana Nanhi Muskan Project lising ani kunmari dahan bamana phangki amadi Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry ISPD PPD gi tonganbe award ani amasu phangkhre National gi thakta mana phanglakpagi damak RIMS Dental College na sinduna college asigi examination hall da pangthokiba felicitation program da RIMS ki director professor Sunil Kumar na hai haksang phibam ngak sena ningthina thamna bohona bada oral health asi khwadigi maruni oral health mapangal kanna thamba mathautai haiba paujal asiga loinana RIMS Dental College ki faculty member staff singna kathokpa amaga loinana thodang lobana national gi thakta mana phanglakpa ngamlibani haike RIMS Dental College na loriba thodang tarai banate academy amasung clinical services piba khakta natana oral health ka mari leinana state asigi tungan bamfam singde awareness piba dental camp pangthokpa amadi research sathaduna lakli lisangsina miyami mateng pangduna lakpa asida Minister of Health and Family Welfare na khambiduna sahi ahum thangna na award pirakpasi lamdam asigi southok saningai haiba wafam phongdokhi Singi district ama oriba kangpokpi ki manungsana mauhing amasung sangaubung khulgi umangdigi security force na thibo humbagi thabak sathabada US na saba M16 rifle yauna khusu khulai kya marum phagat pangamkhre Imphal gi sanjen thongda mayai lusang oina lariba lining thau mongbahan ba thaugal lup na sinduna lakliba September ama langban gi mapani panbat ningthau ka ba numit ke ayupung Tarha Makhairom Taba Matamda Imphal gi Mezro Khulda Laiba Manipur Press Club ta miyam ge chumbo ware mifam ama pangthokani haina lain thau mongba hanba thogal lukki Assistant Secretary RK Romita Laimana thadorokpa cherol amana haire Handak ta maning mamang samnadaba nakal na makhaktada tongsinba aranba report puthoktuna irang hawaliba PUCL asi Kanglei miyam gi yeknaba organization amani haina laukthokuna punna thengnaminaba matam oire haina Kanglei pa Communist Party KCP Taibangan ba group na phongdokre lona thingkraba lalahulu fasigi Publicity Secretary Salai nganba maiteina puyek viduna thadorok pa cherol amada hai loilam lenga ka pangkhak oreba iramdam Kanglei pakpo mainland India ki miyoisina karamba midyengda yenglibage amadi India si senza thumjana haraba democracy ki maikhum khak upa democracy ki hanthok leitraba leibak ama oire haibasimak handak PUCL na puthorakliba maning mamang samnadaba nakal na makhakta da tongsinba aranba report asina hena mayek senghale haibeyai PUCL asi kanglei miyam yeknaba organization amani haina laukthokuna aikhoi punna thengnaminabagi khongpham seminaba matam adu yaure Tanfam asida aikhoi miyamgi mihutni haina leiribasingnasu masagi mathaudagi leithoktuna imung manungda lotuna leiba matam oitu heba wafam sing phongdorakhi United People's Front UPF Manipurna saphonglakiba chahi kuntaret mapung pharakpagi mapokumon thoram Palace compound da leiba lamyan basangleda pangthokre
State asigi maru oriba Western Highways in the free movement yahandribasina tokhaiba lengak Pithokrabra haibagi singnaba faure haina UPF Manipur gi President Nongthombam Rupachandra phongdokre UPF ki Mapokumon Tharom asiga mari leinana Rupachandra makhatana hai India government and Western Highways in the free movement yahalagani haina lauthokiba laikre adubu ngasi phawba National Highway sing diet apan leitana chatpa ngamdri athubu matamda lamdam asigi yamna maru oiriba National Highway sing free movement yahanbiyo State asida kumjali sing ani kulumdogi me ahumdagi hauduna thogliba kangrup ki rang asina maram oiraga lanjena duna leriba inmate sing masa masagi mayumda athubada hanjil hananaba lengang no hanabiyo lufa asina hek saphonglakpadagi hauna dignified existence haibagi matangda Manipurda khunda leita duna leiminarakpa kanglup frup khudingmak manaba mityang amagi makhada leiminarakpane loinana amatoiba haibagi wakhalonda tongan ba thabak tharom kaya amasu pangthoktuna lakli makhatana su pangthokhigani housing mapandagi kanglon kaina sangslakpa mito mirancha singna punna nungsi sanana leiminaramba iramdam asi machet tana thugainana ba silakli haina su mahakna phongdokhi Tagyal dalaiba Technical Institute ama oriba ariba Institute Government Polytechnic ki building asi matam ama hektada ningkhaiba yabagi phibamda leire haina Institute asigi mahairu singi maikedagi wakalakre Tagyal dalaiba Institute asigi mahairu singna ngarang wakat mifam sathakibada mahairu singna hai Institute asigi matangda awat apa leiriba sing thangatnaba August amada governor unanaba appointment laukiba leki adubu ngasi phawba mari leinaba authority na unabagi ayaba pirakpa leitri Institute asigi leiriba department singi ozagi masing asi yamna watle humanity mathematics amadi physics ke ozadi amata leitri loinana department amada oza tarani thoi trahumdoi leigadabadu oza ani ahumna manage tawduna leiri Institute asida oza humfu leigadabada oza kunma thoi khakta ngaire masigi mathakta non teaching staff su leitri amaromda left amadi workshop ki oza amata leitabagi mathakta khusu khulai su leisilaktre heba wafam mahairu singna thamlaktuna leiramba khusu khulai singsu sogidar leitabadagi huran kiba yaure heba wafam singsu phongdokhi All Nambulen da Ladiba Travel Girls Hostel da Central Paramilitary Forcing Thamzilibasi atubada Hongdoktor Badekan Bakongzang Sang Slagani Hana Travel Youth Council Manipur TYCM na Pongdokre All Nambulen da Ladiba Hostel asibo TYCM ki mihut kambu amanangarang yengsinba laki bagal loinana Pawmi Singh da TYCM ki spokesperson Ningray Sang Jimik na hai hostel asi yengsinba lakpada miyoi amata leiramde arapam fam sing de lakpa travel nupi masa sing na leijagada bam fam sing asida Central Paramilitary Force thamjinduna hariba hostel asida miyoi amata sangbagi makhata ba paw taminasi Sangbagaya Bamata Pidre Girls Hostel asi Travel Affairs in Hills ki makhada run tobani asigumba nupi masa sing leifam asida military personnel sing thamjin bai si travel singidi laibok tibani Girls Hostel asida leiba phangdabadage travel mairusina migi yumda run lawduna yamna wana leinare travel nupi masa singi yenglaka thobada lenga ki mari leinaba singna Central Forcing asi lawthokadabani Mahiroi nupi macha kaya singdigi wana laklaga imfalda mahai masin tamjaribani adubu makhoigi leifam leitabadage ngasidi migi yumda ren lawduna leinari masina senthok marang kaijadaba imungi mahiroi nupi macha singda sauna saitheng pide Hostel asida leiriba paramilitary forcing asi lamdam asida thogliba ithanic class asidagi leiba hokibani ithanic class asiga mari leinana Paramilitary forcing asina occupied tawduna leiramba mafam ayamba atopa mafam zaba mafam singda
ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ 12ꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ BDF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯗꯤꯄꯛ ꯁꯤꯡ BDF ꯅꯝꯕꯔ 1756 ꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗ ngarang BDF Welfare Association Thawal District na lupa lak ani makai senfam khusinakre haina Thawal District BDF Welfare Association ki Publicity Secretary L Navdeep Maitaina thadorok pachirol amana phongdokle Sel gi tengbang khusinaba sida Thawal District ki SP oina Thawpuri Basibananda Survey IPS ki mityang makhada BDF Welfare Association Thawal District ki Thawmin Singh Amadi Additional SP Thawan and Suraj Singh MPS na laikhidrabagi loinabida khusinakibani laikhidraba BDF Personnel Deepak Singh Reserve Line da posting taduna leirambadagi masagi anaba amana maram oiduna laikhidabani laikhidrabagi loinabi pikliba masa nupi ama amasung masa nupa ama laihori State Government na BDF ama laikhidraba matung dalenga ki maikidagi pibiyaba mateng pibinanaba warep ama lobinanaba su BDF Welfare Association Thawal District ki maikidagi pukning singsinjari hainasu cherol asida makha tari Thawal District ki manung sana laiba lamding WACHF group na awa ana taraba imung singda leptana mateng panglakpagi saru ama oina khangabo kendra gi manung sanba lamding elangbam laikai da laiba thoksom jiten maitei sahi yankaiga nipan apokpa laikhidraba jugindro maiteina matam sangna narakpadagi husi rimsta layingduna leiri imung asina layingnana bohanabada paisa leitabadagi lamding WACHF group ki puksel charba member singna angam bachen pham puthokna duna lupa lising kun manga mateng pangkhre lamding WACHF group ki secretary ibungo konjengbamna thadorok pacherol amada hai social media platform WACHF group sem ki basina awaba imung kaya yamna laina mateng pangpangamle loinana humanity service ke wakhal chenba missing yamna hengalakpagi mami tarakpa haibasi nungsi sanana hingminaba amadi thong manaba khunai ama oiraknanabagi achoba maram amani hainasu phongdokhe tengbang senpham masijiten gi masanapa Fremson maitei da khusinakhe Sangmajin khunau komla khong mamang primary school gi headmaster Singa kham ibom cha singi transfer order kakpaga loinana watliba oja sing athuba matamda tharak taba tarabadi maikei asongi miyamna makhal makha kya gi khongjang sangsilagani haina lamjing mera club ki cherol amana phongdorakle Sangmajin khunau komla khong mamang primary school gi amakhakta ngairaba oja headmaster oiramba Singa kham ibom cha singna ikhang khanghaudana haukiba July 15 da transfer tawkibana maram oiduna school asigi government ki oiba oja ama phawba leitre school ase hanasu government ki oja ama phawba leitabadagi leikai asida leiriba club ani lamjing mera club LMC amadi Sangmajin khunau youth progressive organization skipona achoba thodang longduna jet o kaksingi midyang makhada mahirui singi khalaga voluntary oina oja ahum thamduna kumjalising ani kunmanga gi January kundagi school asigi academy session hauduna mahai masin takpi tambirakhibani hauji transfer tawbikraba oja sisu sahi sigi haukiba meni panda school asida headmaster in charge oina transfer tharakpada ngairi bani haina phongdorakle Manipur gi mafam kyada ngasi pangthokadori bhai poja donangi mawudra mariok suba laikhidraba numit ningsing thoram kamari leinana Tamenglong district ta laiba Jadonang Park amadi Rani Guiding yu women market ke akoibada park sana sut semgi thabak sing sathakre High Tech Group of Institution India amadi High Tech Medical College and Hospital Bhubaneswar ga khusamnaraga Lisifriya Foundation Manipur da leiriba leita laira amadi sothana hingliba miyoi singidamak High Tech Information Center Manipur amadi free 24/7 service tawgadaba healthcare clinic ngarang Thawal district ki manung sanba Samaram khunda hangdokre healthcare clinic asi hangdokpagi thorom asiga mari leinana numit
निनी सुबना सथगदबा स्पेशल मेगा हेल्थ कैम्प अमसु हौदोक्तुना लमदम असिगी मियोय चाकयाबो मियाम न लाहेंग बमसु हिदाक लांथाकसिंग लेमना फंगहनख्रे थौरम असिदा खांगाबोक एसीगी एमएलए सूर्यकुमार ओक्रम हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर एंड हाईटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया की चेयरमैन डॉक्टर तिरुपति पानीग्राही गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के एमएलए इंजीनियर रूपेश गानीग्राही हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रौरा केला की डायरेक्टर डॉक्टर राकेश पानीग्राही मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर के जुगिंद्रो सिंह अमदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे की स्पेशल इनवॉय लिसिप्रिया कांगमुजमना अथोइबा मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखि हेल्थ कैम्प असिगी मनुंगसना खुदक्ता साबा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड कयासु मियोय क्यादा येथोखिबगा लोइनना अथोइबा मिथुंगी वारोल पिरदुना एमएलए ओ सूर्यकुमार ना हाई लिसिप्रिया फाउंडेशन का लोइनदुना लैरिबा हाईटेक ग्रुप की इंस्टीट्यूशन इंडिया मदी हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ना लमदम असिगी सोथराबा इमुंगी अंगांगसिंगदा MBBS ना चिंगबा महै तमहनगनी हारिबसी महाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना लैरिबा समराम खुंदा असिगुबा हेल्थ केयर क्लिनिक अमा हांगदोकपसी लमदम असिगी ओइना यामना लाइबक फबा अमने मतुंग तारकपदसु MLA अमा ओइना पांगबे अबा मतेंगसिंग पांगनी हाइखे ngaraangdagi hokhiba health camp asida manipur gi mapandagi maming lerba super specialist dr tarahumdoina layeng khibaga loinana diagnostics test makhan kunthraga ni thoida free the test tawbagi khudong sabasu thangankhe इंडिया लेंगा न पाइखलिबा विजिट भारत प्रोजेक्ट मिशन 2047 इनिशिएटिव की दमक मणिपुर की जिला पोसंगबम्बो नॉर्थ ईस्ट रीजन ILCS की मैनेजिंग डायरेक्टर MD ओइना खनख्रे है नेशनल हाईवे नंबर 30 की 7 इम्फाल जिरी बामलंबी असी एरोप्लेन ताबा यानरब सेमगने हाना सही तरागी ममांग द लाउथोखिबदो ngasi फावबदी मियामना नुंगाइना चटपा फंगनद्रे हाइना फोंदोकनारकली स्टेट लेंगा की हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टोरेट न चलियो चाही असिदगी बी साइंस नर्सिंग तमनबगी काउंसलिंग तवदा बी साइंस नर्सिंग कॉलेज ऑफ थबाल की कोटा यावरक्तबदा महिरु क्या निंगब कायरे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने स्पॉन्सर तौरगा राष्ट्रीय स्वाम सेवक संघ मणिपुर अमसुंग सेवा भारती मणिपुर का खुसमनदुना तोंगान तोंगान बे डिस्ट्रिक्ट मंगादा मरु मरांग पैकेट सामगा मौद्रा यथोख्रे मणिपुर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन MSRLM बिष्णुपुर की मखादा थिनुंगई मखा लेकायदा लेबा मंगा लेबी विलेज 11 फेडरेशन BELF के सेल्फ हेल्प ग्रुप तरादा डेपुटी कमिश्नर पूजा लांगबमना लुपा लाख तरामंगा की सेक येंथोख्रे सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा असम राइफल्स ना सिंधुनंगरांग टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुसनबा मोरेदा लेबा ऑल कम्युनिटी स्कूल दा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप पांगथोख्रे हारे मखा तारकपदा मपान बिबो पाउसिंग तामिनसे सही अहुम हेन रशिया मदी यूक्रेन लेबाक अनि की मरक्ता सोकनरिबा लान असिगी मनुसना
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯀꯤꯞꯇ ꯁꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 94 ꯂꯣꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗ꯭ꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯨꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯅꯦꯇꯟꯌꯥꯍꯨꯅ ꯒꯖꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ 238 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯤ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡꯅ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯣꯟ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄꯤꯇꯔ ꯅꯋꯥꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯨꯜꯒꯥꯃꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯐꯨꯖꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯐꯨꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯐꯨꯖꯤ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ AIꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯇꯣꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯀꯥꯂꯤꯅꯤꯟꯒ꯭ꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯌꯥꯄꯣꯂꯤꯁ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 2 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯇꯔꯀꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯦꯆꯦꯞ ꯏꯔꯗꯣꯒꯥꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯏꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠꯀ ꯀꯥꯞꯊꯠꯅꯈꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ J-10ꯒꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯂꯦꯟꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯟꯃꯥꯔꯛꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯗꯨꯕꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯁꯦꯈꯥ ꯃꯍꯥꯔꯥ ꯐ꯭राꯟꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯔꯦꯄꯔ ꯃꯣꯟꯇꯥꯅꯥꯒ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯗꯨꯕꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯕꯤꯟ ꯔꯥꯁꯤꯗꯄꯨ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯥꯜꯘꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯊꯣꯟ 4ꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 18 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯁꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯐꯤꯟꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯂꯦꯛꯖꯦꯟꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯕꯅ ꯌꯨꯝꯖꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫
Mapunsi loisilak gari sing scrap onthokpagi thabakta lupa crore chami scam amasu thare haina Delhi Congress na maral sikre amasung Transport Department Municipal Corporation of Delhi MCD Delhi Traffic Police amasung private scrap company sing enforcement agency sing yauna choba sang da sathaba corruption amani hairiba adugi matangda Central Bureau of Investigation CBI bo thizil hananaba demand tawkhre Pakistan dagi Zaya terrorist ahum Nepal faruga Bihar gi manung da sangsin khre haina police na high alert ama thokre Draft electoral rolls ta maming sing hapsin na banatraga lokthok na ba haiduna Bihar da commission na hojik phawbada political party sing dagi observation Marifugani thoi amasung voter sing dagi application lak anirom fangle haina election commission na phungtokre Jammu and Kashmir gi Bandipora district ki Gurez sector da line of control LOC faring da lona sangsin na ba honarakpa ama security force sing na thugai ki baga loinana terrorist ani hat khre haina army na phungtokre army amsung Jammu and Kashmir police ta puna operation asi sathaki bani hairi Jammu and Kashmir da Seol ani sudinge da jatra amagi manung da anirak soba choba misi minagi thaudok ta mata Vaishno Devi landslide to chiba migi masingu tramari sukre Vaishno Devi Sran ta balambi da leba Adha Kwari Cave Temple da Bojan Laya Manakta Lebau Pokpanumita Lebak Nikhabi Thaudok asi thokibani Sri Bhumi Police na Puwa Marada Lupa Crore Mangagi Ogatoba Heroin Gram Satruk Yankai Amasung Tablet Lising Taraga Konana Drug Lalon Bamari Pagat Kre Jammu and Kashmir da Temple Trek da August Kuntaruk da Thoki Bachoba Lebak Nikhabi Thaudo Asida Rajasthan dagi Imung Amadagi businessman Machin Manau Mari Laikidabada Yaukre Hauki Bachayol da Lambi accident Amada Sikiba Myoy Mapan Gimung Manu Singda Siba Hangnaba Lakiba Bihar ge Rural Development Minister Kunza Singh attack tawkre amasung tana khre haire Tangna thokpa thaudo amada Rajasthan ki Udaipur district ki Jadong block ta leiba community health center da Gafra Ram Kalberia ge nupi masari sahi yankhaiga manga surabi rekha Kalberia magi tara suba angang pokre Lilabas Kundalaiba Rekha Masung Gafrana Chahi Kya Asida Puna Angang Taragataret Hena Pokre Makoy Asigi Manungda Manga Nupa Mari Nupi Macha Ama Poko Matungda Tuna Sikre Hauzik Matay Manao Asi Masa Nupa Taret Amasung Masa Nupi Manga Puna Masa Tarani Toiga Lemina Hauri Asugyam na Pokiba Sina Uterus Sontarakani amasung I kahena thokpa yabagi khudong thiningai lei mamagi punsi adu khudong thiba thokpa yai adobo laibak phabana karimata thoktre haina Dr. Roshan Darangina phongdokhi makha tarakpada sanabagi pautaminasi Indian lifter Azia Babu na snackta Utkiba Fazaba performance ki matengna Malaysia gi iri Hidayat pusumna gi kilogram anida maichiba piram laga thangna na Commonwealth weightlifting championship ta gold medal lokiba ga loinana Commonwealth Games 2026 qualify oikre Indian shooter Gurpreet Singh amasung Amanpreet Singh na Kazakhstan gi city Simken da sathariba 2025 Asian Shooting Championship ki Ngarang pangthok ki binupa meter 25 ki standard pistol event ta gold amasung silver medal lawre India ge under 23 men's national team na Malaysia gi konung Kuala Lumpur da sagol sinamita sana ki banisiba close door friendly match da Iraqi makuta pansil ama ahumda mighty banangkre hanagi world number 1 Spain gi Carlos Alcaraz na yumjaka sinamit ki athengba da sana ki ba men's singles के अनिसुब राउंड की मैच इटाली की मेटिक या
बेलुसीबो स्ट्रेक सेट तरुक अमा तरुक सुनो तरुक अहुमदा माइथिबा पिरमलगा US Open Grand Slam Tennis Tournament 2025 के अहुमसुब राउंड चंख्रे इंडियाना कफा नेशंस कफ लिसिंग अनि कुनमा की कैंपेन ओइना युम्बु तजिकिस्तान का हिसोर सेंट्रल स्टेडियम सानागदोरिबा मैच असिदा माई पाकनदबा मित्यंग थमले इंडियाना ग्रुप बी द लैदुना युम्बु तजिकिस्तान का इरान नुमित सानारबा मतुंग ईरान का सेप्टेम्बर अमदा मसुंग अफगानिस्तान का सेप्टेम्बर मरी द सानागने सिदिंग फंगदना सरुक यारखिबा हसाना टॉप सीडेड इसिता नेगीबो स्टेट गेम कुनिथोय कुन कुनमाथोय तरा निपान माइथिबा पिरमलगा लेट सुसान चिपालकाटी इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रांड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट की नुपी मसा की सिंगल्स ता अनिशुब राउंड चंख्रे मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन असिदुना कुनमाथोय सुबा गवर्नर्स कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 ngaraangdagi CNERC Takyal Park Indoor Stadium da sanaba hokre International Hockey Federation FIS na New Zealand bu tournament asida saru yananaba invitation tokibadu sindolaga FIS Pro League 2025-2026 season da India amasung Pakistan ki fixture ani thamkhre hari इंडिया की नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा बॉक्सर कुनगतरु सैनागी सिटी जिनजियांगदा सथरिबा हुमसुबा बेल एंड रोड इंटरनेशनल यूथ बॉक्सिंग गला अंडर 17 इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप एंड टूर्नामेंट सेमीफाइनल संगदुना मेडल कंफर्म ओइख्रे इंडिया की वुमेन सिंगल्स सटलर PV सिंधु अमसुंग मिक्स्ड डबल्स की फेयर ध्रुवा कपिला अमसुंग तनिसा सगोल सिनुमित सानाखिबा मैचिंग द माई पाक्तुना BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप दा क्वार्टर फाइनल संख्रे अमदी अनाहत सिंगना मरिफुमाथोय सुब नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप की वुमेन चैंपियन ओइख्रे अदुगा बेला भान ना नुपागी सिंगल्स टाइटल लौख्रे लोइसलकपदा मरोइबा पाव मोहना कांग्रेस पार्टी ने इंडिया पुंबद सथगदबा बोट चोर गति चोर रैली मणिपुर द सुपांथोख्रे मियाम ने यादबदगी बोट पिरक्तब करी सुकाइदे बीजेपी ने हुरालगा काबदी यारोय हाइना सप्तागिरी ने फोंदोख्रे बोट खक्त नतना बीजेपी ने हुरांदब करी लेदे हाइना ओजोइना फोंदोर एमयू द नोमिनी सथगदब नेशनल सेमिनार हौदोख्रे NIS द फ्री मूवमेंट यहांदबा सी मियाम गी हक मतपने हाइना MP बिमोल अकोइजमना फोंदोर रिम्स डेटेल कॉलेज ना बेस्ट परफॉर्मर हेवट फंगलख्रे सिक्योरिटी फोर्स ना सिंगदगी US ना साबा M16 राइफल याउना खुलाई क्यामरुन फगले PUCL मियाम गी एकना बनी पुना थेंगना मिनब मतम ओइरे हाइना KCP ताइबा गानबा ग्रुप ना फोंदोर हॉस्टल दगी पैरामिलिटरी फोर्स सिंग लौथोक्तबदे कनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइना TYCM ना फोंदोख्रे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग निखाबगी फिबम द लेरे हाइना माहिरुइ सिंगना वाकत्ख्रे अमदी UPF की कुंतरे सुबा मपो कुमन पांगथोख्रे तोखाइबा लेंगाक पिथोख्रबरा हाइबगी सिंगनाबा फावरे हाइना UPM ना फोंदोख्रे पिसरिबा पाउसिंग असिगलोइना नानुंकीगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोक्सबा मरुइबा पाउसिंग मियाम द पिसबा लोसिंजरी मखा तारकपदा मतमतंग युवाफम अमदी राशिफल की थौरम निर्मला थांगजमदे तामिनसी पुनमपो हौजिकी पुष्परानी लाइसोम नामुखाना खुरमजरे
अमुक हन्ना मिदेंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंबु निरमला थांजमना तराम नौचरी इकोकनना खुरमजरी पुदुना लाक्चरीबा सि मतम मतम वाफम अमदे राशिफलनी असिगे सना लाइबाक एडिटोरियल कलम दगे लवखुचबा मतम मतम वाफमदा लाइबाक इरांग थोहलिबा PUCL कनानो थिगतुना चिराक पिहौसे कुमजाली सिंगनी कुनगहमदगी मे अहमदगी ngasi फावबा मिरमदगी लो काइना संगसलक्तुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कांगलु फुरुप सिंगना यलौमी मितैदा मिहात मिपुनगी लांदा क्या जाथरिंगै जेरक्सिदा हौकिबा अगस्त कुंदा हौजे हौजे दिल्ली की मयूर बिहार फेज 2 दा आसान बकादा ऑफिस हांगलिबा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL कौबा लुप अमना हौजिक मणिपुर थोलिबा इरांग असिगा मरी लेनना चेना चट्रुका मबुद्राग मरीरोम पान बलाइरिक अमा फोंखिबदु मियामना कुपना नैंगनिंगाई ओय मालेमगी मिटमांगदा खुदुम संगदमगा लोइनना थोखरिबा थौदोकसिंग अदुगी हौरफम अमदि अतै थौदोक वाथोक कयागी चपचाबा डिजिटली प्रूफ लेरबा थौदोकसिंग अदुबु कांगलो फुरुप अमदा तोंगसिनबा मानबा मवोंगदा फोंखिबसे लाइबक थिबनी मरम मदुना लाइबाक इरांग थोखलिबा PUCL हाइरिबा लुप असि कनानो कनागा मरी लेनबा लुपनो अमदि PUCL ना फोंगलिबा रिपोर्ट असि करिदा युमफम ओइरगा फोंगबा लाइरिकनो लुप असिना इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल दा फोंखिबा रिपोर्ट असि स्टेट असिदा कदाई दा चटलगा मसक थोकपा इरांग असिगी हौरकफम मयक सेंगना खंगबा मियोय सिंगदगी हकथेंगनबा खुदम चांगदम यावबा रिपोर्ट सिंग लौदुना फोंगब्रा हाइबना चिंगबदु थिगत पगलोइनना कुपना नैना हौबा चोंगनी नत्रगदि लुप असिगी रिपोर्ट असिना वरोइसिन पुरकपा ngamdana लेरिबा मणिपुर की इरांग असनि स्टेट सिगी मियामदा अनौबा इनोट अमा पीतुना ममांगदा अमुक्ता थोखिद्रिबा मवोंगी अनौबा इहौ क्या लाक्लोइ हाइनिंगाई लेते अदुना लाइबाक इरांग थोहलिबा थौदोसिंग चौथोरक्त्रिङैदा लैङाकना कुपना थिगतुना थबक लौखत्कदबनी चाही असिगी हौखिबा अगस्त कुंदा PUCL न पुथोखिबा जेना चात्रुका मबुद्रागा मरी पानबा रिपोर्ट अदुदा मपुंग ओइना हाइरिबदि कोमजाली सिंगनी कुनगा हमदगी मे अहमदगी हौरकलिबा मणिपुर की लान असे इम्फालदगी हौरखिबनी इम्फाल खुंदारिबा मैतै सिंगना कुकी सिंग तकथोकनबा युम मै थाबा हौरकपदगी चुराचांदपुर अमदि कांगपोकपीदा लेरिबा कुकी सिंगनसु इरांग हौरकपनी स्टेट असिदा पाकचन्ना पोपी पाम्बी थारिबसी मैतै अमसुंग नगा फुरुप सिंगसु यावबगी मवोंगदा हाइबा अमदि थोगलिबा इरांग असिदा अरामबाई टेंगोल अमसुंग मैतै लिपुन हाइबा वाहै क्या सिजनरे ह्यूमन राइट्स की थबक तौबनी हाइरिबा PUCL न पुथोकलिबा रिपोर्ट असिदी मतम कयादगी खुलाई पाइदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तांदुना मिहत मिपुन लुटपाट मी फाबा फुबा हटपा मांगहनबा अमदि अरानबा वफमदा फोंदोक्तुना लाक्लिबा कुकी नार्को टेररिस्ट अमसुंग लालहौ लुप असिना सौगतलिबा कुकी जोसिंगना हाइदुना तलाक्लबा अरानबा वफमने हाइबसि मालेमगी मियामना खंगनरी समना कुमजाली सिंगनी कुनगा हमदगी मे अहमदगी नोंथेलदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग कंगबाई फौगाक साउ इखाइना चिंगबदा खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी जोसिंग यलहौमी मितै सिंगी युम मै थाखिबदु मालेमगी मियामना खंगना उनरिबा डिजिटली प्रूफ लेरबा थौदोक ngaktani हाइरिबा थौदोकसिंग असि नेशनल मीडिया दा खकनतना इंटरनेशनल मीडिया फावबा ना रिकॉर्ड तौनखे हाइरिबा मीडिया सिंग अदु नुमित खरनिगी ममांगदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कांगलो फुरुप सिंग असिना नेक्तुना पुरखिबनी थौदोक थोकपा हौखिबा नुमितु इम्फाल ददी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट लापगा इरोइनना पामदबा थौदोक अमता थोखिबा लेते चिंगी उमंग वामंग कोकलगा मैतैना पोपी पाम्बी थाई हाइबसिसु अरानबने मरमदे मैतै अमतना चिंगदा खुंदा लेताबा लम लेबा योनबसु याद्रगा कदाइदा कमदौना थागदौरिबनो उनम असिदा हेना नैनानिंगाई ओरिबदि खुलाई पाइबा कुकी जो सिंगना इरांग सिदा माहिरोई लिंथोइंगंबी अमदि हेमजित हातखिबा यांखाइगा तरेट माउंटेन डिवीजन दा थबक सुबा कमल बाबू हातखिबा अमदि जिरिबामगी जकुराधोरदा पिगलिबा अंगांग यावना मियोय तरुक तमथिबा मी हातखिबा थौदोक्तुगी रिपोर्ट यावदे अदुना नाकल
नामगी ओइबा रिपोर्ट फोंगलिबा PUCLC थिगत पतंगाई फदे मसिनी पुजरकलिबा मतमतमगी वाफमदा मखा तारकपदा अमुक राशिफल अमुक तामिनसे राशिफल असिबु इबिरकपा इबोबिसक निंथौजा एवर्डी एस्ट्रो एम्पावरमेंट पौना बाजार इम्फाल सिगी अहानबदा मेष राशिदा असाउबा खननिंगबा निंगदा वारौब नुमितनी तबथबना हेना फरगनी अचौबसिंग मरुप मपांगसिंगनसु चानबिरगनी पोट लेबा यागनी इमुंगदा चरांगनगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना मचानगनी महिरोइसिंग ओइना होननिंगनी वृष राशि खुदोंग चाबा थेंगनाबा चाउखटपा फगटपा मरुप मफम पाउ चाउखटपा सेल फंगबा मतेंग पिबीबा हेंगटपा नुमितनी चांग येंगनाबदा माइ पाकलगनी पाखंग लेसाबिसिंग ओइना वखल चानगनी मानगनी महिरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगटलगनी मिथुन राशिदा पांगथोकनिंगबा पांगथोकपा सिंथाबिबदा यावबा मरुप मफम पाक चाउखटपा नुमितनी अराप चटपा मितिनाबा कानाबा नुमितनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना नुंसिनगनी महिरोइसिंगी ओइना बुद्धि चाउखटलगनी कर्कट राशि चरक चहेंग नाइबा मरकता थौरमदि पांगथोकलगनी ममल यामबा पोट लेसिलगनी मिंगचत हेंगटलगनी इमुंगदा इंगना लेरगनी हकचांग वाखल चांग अमदा लेरगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना लौदौनगनी महिरोइसिंगी ओइना वखल चरांगनगनी सिंह राशिदा कलकपा येंगसिनबा मनुंगदा अरुबा थबकति माइ पाकलगनी लुचिंगबसिंगना चानबिबा नुंसिबिबा नुमितनी पोट अनौबा लैबा यागनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना वरौनगनी महिरोइसिंगी ओइना होटननिंगलोय कन्या राशिदा जिनबसिंगना येंगथिबा तोखाई ताननबा सिलकपा नुमितनी हाइसिंगना लोइनगनी सेल फंगबा अनौबा पोट लैबा याबा सखंगबिबा हेंगटपा नुमितनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना मचानगनी महिरोइसिंगी ओइना बुद्धि हेंगटलगनी तुला राशि हकचांग वाखल थबकता अफबा नुमितनी अचौबा पोट माल लैबा याबा नुमितनी लुचिंगबसिंग लमलानबसिंगना चानबिबा नुमितनी इमुंगदा इंगना लैरगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना मत ओइरगनी महिरोइसिंगी ओइना होननिंगनी वृश्चिक राशि वांगांगबदा हाइसिंगद्रबदी इकाइबा नंगबा पीरी सेल फंगबा चटपा मानगनी मिगी मतेंग पांगलुदबा फगनी अचौबसिंगना चानबिरबसु सागैनी येंगथिगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना मुक्नगनी महिरोइसिंगी ओइना वखल फक्चिनगनी धनु राशिदा हकचांग अफबा लगनी हवा वखल अमा फबा पीगा तिनबा ताबनी खननिंगबा साउबा लोइनरगनी गाड़ी तमना थौगनी थबकति पांगथोकलगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना मत खेनगनी महिरोइसिंगी ओइना होटननिंगलोय मकर राशि पांगथोकनिंगबा पांगथोकपा सेल फंगबा पोट लैबा याबा नुमितनी लोल मानदबसिंगना चानबिबा नुमितनी हकचांग वाखल फगलगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना अमत ओइरगनी महिरोइसिंगी ओइना लौसिंग हेंगटलगनी कुंभ राशि इसाना इसागी आइफनबा सिजगनी वना जमन कानबा फंगलगनी मकोक ओइबसिंगना नुंसिबिरगनी जांगयेंगनबदा माइ पाकलगनी शांति लैरगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना नुंसिनगनी महिरोइसिंगी ओइना बुद्धि चाउखटलगनी अरोइबदा मीन राशि ओना जमन कानबा फंगलगनी कुइनदगी खंजरकपा माइ पाकपा पीरगनी पोट याबा पोट लैबा यागनी लमलानबसिंगदगी कानबा फंगलगनी पाखंग लेसाबिसिंगी ओइना मचानगनी अदुगा महिरोइसिंग वखन हेंगटलगनी मसिनी पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफम राशिफल नुंतिगी फोंगलिबा पाउसेसिंगदगी लौथोकजबा मरुओइबा पाउ ताबिरिबा अमदी मिडियंग ताबिरिबा सिंबु निर्मला थांजमना अमुकना खुरुमजरी हैप्पी बर्थडे भाई ngasi din nang trip piba tabani kai da kai bijage haino Thank you, bhai. Kimbap oina tawrse. ado bhai nang hadak chei tarani pan suri natro kimbap to di hayeng sar su yai voter list register to yaring da register tok saloro sine amarune Hoi, bhai. Yamna budi faba wani nang naharido. Ado DC da register tawna ba amuk koi chen bado aiding amaro. Hayeng wai tandra kanda yengage. ai mara base korean movie yeng ba website ma hairo haira di select hairakan voter list base online de yam laina haibasi di khangamdri DC satrasu yabro haise. yarabane www.voters.eci.gov.in da new voter registration da natana voter amagi details na singba change natraga edit tawning ba leirabasu sigi website sida loini harabani Website mamingdo amtaga hairo bhai. www.voters.eci.gov.in October की डेट 1 फाउगी मनुंगदा चाही तारा निपान सुगदबा ओइरबदी www.voters.eci.gov.in सिदा विजिट तौबिरगा voter registration तौसिनबियो